دم باش تماشاوان هجا ji Washington'e ji stüdyon Deng Amerika em dîsa bi bername Kurdvizyon de ekranên Özgür Gün TV de ne. Di bername ve hefteyê de em ê ji maleke raporên ji Amerika û nûçegihanên mên ji Kurdistanê bînin pêş ve. Temaşanên hêja dem baş. Piştî nêzîkî 6 mehan ji operasyonên leşkerî li Sûriye, roja duşemê serokê Rusya Vladimir Putin ragihand ku ev ê hêzên xwe ji Sûriye vekişînin. Nûnerê Netewên Yekbûyî Stefan de Mistura pesna biryara Putin da û ji bo axaftinên aştî vê biryarê gavekî erenî dibînin. Bihtir agahî di vê raportê de ye. Piştî 5 salan ji şerê Sûrî û destwerdana Rusyayê ya nêzî 6 mehan, Wezareta Berevaniya Rusyayê roja sêşemê dest bi kişandina grupa yekem ya balafirê xwe kir. Ev biryar piştî ragihandina serokê Rusyayê Vladimir Putin hatiye dayîn. Bi dîtina min karê Wezareta Parastinê û hêzên leşkerî bi giştî teva bûye. Ji ber vê hindê min emir da Wezîrê Parastinê ku dest bi vekişandina piraniya leşkerê me yên Komara Ereb ya Sûrî bike. û ez tikayê ji Wezîrê Derveyî dikim ku li ser navê Federasyona Rusyayê di prosesa aştiyê da ji bo çareseriya kêşeya Sûrî da beşdarbûnek bihêz bike. Piştî biryara serokê Rusyayê hin firokên ezmanî ji Sûriyê cida bûn û gihîştîne Rusyayê û bi avayekî kevxweş hatine pêşwazî kirin. Biryara Putin li Amerîka bi avayekî kevxweş hatiye pêşwazî kirin. Serokê Wezareta Derveyê Amerîka John Kerry biryara Putin gelek giring dibîne. Banga Rusya ewa ku hêzên xwe ji Sûriyê bikişîne, biryarek gelek giring e. Pêşveçûnên gelek baş li Cenevê jî hîn berdewam in. Ji aliyên din hevdîtinên Cinîvê vê heftê dîsa dest pê kir. Rêveberê Netewên Girtiyê Sûriye Stefan de Mistura pesna biryara Putin da û behsa bandora wê ya êrînî kir li axaftina aştiyê roja dişemê dest pê kirî. Em vê bi giring dizanin û ev pêşhatek giring ew niha em hîvî dikin û çavarê dikin ew dê bibe û em ê bibînin ev biryar dê karîgeriyek erênî hebe di proseyê danûstandinên aştiyê de. Armanca me hemûyan aştiya dirêjdeme li Sûriya. Ez bawer dikim ev biryara Putin wê rolek baş di vê proseyî de bileyze. Netewên Yêgirtî hêvî dike ku ev biryara Rusyayê hin guhirtina çêke û rewşa aramî ava bibe. Quoting the special envoy himself, these are the words of Stefan de Mistura. Daxuyaniya serok Putin de roja yekema destpêkirina axaftinên aştiyê de li Cinev ew pêşketineke pir giring e. Ku em bihêvîne de bandora xwe ye erînî hebe li guftugûyên ku armancê ew e çareseriyeke siyasî ji bo şerê Sûriyê. Vê meha borî agîrbestiya demkiya li Sûriye hin guhirtin anîne holê û hêviyên agîrbestiyekî mayîn de zêde kiriye. Piştî vê pêşveçûnê biryara Rusyayê ew ku hêzên xwe ji Sûriye bikişîne hêviyên avakina rewşa aramî zêde kiriye. Mustafa Acar, Deng Amerika. Wezareta Berevaniya Rusya radigîne ku pirtir firokên ve îro çarşemê jî ji Sûriye vegeriyên welet û paşvekeşîna hêzên wan hîn li berdewam e. Hikûmetên Rojavayî jî geşbînin ku ev vekeşan bibe bandoreke erênî li ser danûstandinên aştiyê li Sûriye. Xelkê Sûriyê bi reaksiyonên ciyawaz pêşwaziya biryara kişandina hêzên Rûsî ji welêt kirin. Li Dîmeşqa paytext piraniya wan ev biryar bi erênî nirxandin û ew wek gavek ber bi aştî û lihavatinê anîn ziman. بالنسبة للموقف الروسي هو موقف طبيعي فهو من البداية كان الاتفاق. Helbesta Rusyayê di vê derbarê de normal e. Di destpêkê de rêkeftina wan li gel hikûmeta Sûriye ew bû ku hêzên Rusyayê bi awayekî demkî derbasê Sûriye bin. Em niha di proseya aşitiyê de gav bi gav ber bi lihefatinekî niştimanî de diçin. بالنسبة للانسحاب الروسي واللي عم يقولوا عليه هو عبارة عن خطوة منطقية. Kişandina Rusya gaveke durist û plankiriye li gorî rewşa leşkerî ew gaveke zîreke ber bi aştiyê de ye. Ji ber got operasyonên leşkerî û her wiha giftugû nîşan didin got wê di nêzik de çareseriyek hebe ji bo Sûriye. Li beramber ji mareke mezin ji xelkê Sûriyê ku dibêjin Rusya opozisyona nermerê ji xwe re kiribû armanc di van 5-6 mehan de hin hemwelatî pesna Rusya didin û dibêjin ew lîstikvaneka durist e wek rojnamevan Semer. وروسيا يعني نعتقد انها لاعب نزيه روسیا لیستکوانeka durist li Sûriyê. Wan hêzên xwe li gor rewşa heyî kişandin. Me bawerî bi serbixweya dewleta xwe heye. Ez hêvî darim em dawiyê tenahê bibînin.
بریارا کشاندنê tê di demekê da ku axaftinên aştiyê berdewam in li Cinêvê. Ev jî li gor hin çavdêran gelek balkêş e, wek şîrovekarê siyasî Theodor Karasik ku dibêje renge ew bibe bingehekê ku hemî aliyan bigihîne rêkeftinê. What's truly significant about the announcement is its timing. The timing of the announcement deals Tiştê herî girîng li dûrvê biryarê demawê ye. Ew wê demê da tê ku bandora xwe li axiftinên aştiyê li Cinêvê bike, da ku hemî alî bigihin rêkeftineka demdirêj li dûr paşerûja Sûriyê. Lê hema ev biryar lê gor Karasîk ne kişandineke giştî ye. This is not really a withdrawal. Ev ne kişandine wekû em bi giştî binav dikin. Anku dê Rûsî li aliyê Rojavayê Sûriyê bimîne, li parêzgeha Tartus û Lazîqî ye. Ez bawerim kişandin gaveke giring e ji bo Esed û hevalbendên wî jî. Ji ber ku ew dibin beşek ji giftûguyan, ew weke ku birayekî mezin bi guhê birayê biçûk bigire û jê rabêje ew çi bike. Şîrovekar dibînin ku ev kişandin fişareke li ser gelek aliyan û di nav de jî hikûmeta Sûrî da bi awakî rijdî tevlî guftûgoyan be û Mosko xwe diyar bike wekû birêvebira axaftinên aştiyê li Rojhilata Navîn. Salih Demêcer, Dengê Amerîka. تماشاوان هجا ایرو 16 آذار روزا قرقرنا حلبجه 28 سال بره ایرو سروک بره عراق صدام حسین فرمان ایریشن کیمیایی لسر باجر حلبجه دابو ایریش حلبجه beşek operasyon enfal ya Saddam Hüseyin bu kubo kuştun o be varkırına Kurdan be hazara Kurdan hatu bakırın Divan Erişan'da neziki 5000 zarok jin û mer bi havanê hatibin kuştin û bi hezaran kesên din jî seqet û birîndar bûbûn. Di vê rojê de Kurd merasîmên taybet li seranser cîhanê pek dînin û qurbaniyên Helepçe bi hilkeftinê vê rojê bi bîr dînin. Li Herêma Kurdistan Iraqê jî hemwelatî bo 5 deqîqeyan bedeng radibestin. Di vê rojê xemgîn de merasîma herî girîng li bajarê Helepçe tê kirin û malbatên bajar heskerên xwe bi bîr tînin. Wek di dîmenên peyamberê me Jiyar Mihemed jî xuya dibin, birînên Helepçe hîn gelek nû ne. Temaşevan hêje li Amedê jî ev rûpela reş ya dîroka mirovahiyê bi bernameyekê cuda cuda te bîr anîn. Kongreya Civaka Demokratîk KC'de daxîniyekî nivîskî veşand û tê da got ku ji Helepçe heta îro qirkirinên ser gelê Kurd didomin. Heceyê birxistinê ku kesên ku êrişên kîmyayî yên ser Helepçe rê vebiriye Elî Hesan El Mecid pismamê Saddam Hüseyin bû ku wek aliyê kîmyawî dihat nasîn. Mecid ji aliyê dadgeheke Iraqî ve ji ber tawanên li dijî mirovahiyê hatibû mehkûmkirin û ew di sala 2010 de hatibû îdamkirin. Hikûmeta Amerîkî jî peyamek taybet diweşand û te da dibêje di salvegera 28 ya qirkirina Helepçe de ku pirtir ji 5000 kesên sivîlên bêguman jiyana xwe dastan em hêvî dikin ku mirovahiyê carekî din rêne de qirkirinên wiha pêk werin. Kolornêja Wezareta Derveyê Amerîka dibêje Wezîrê Derveyê Amerîka John Kerry li ser wê yekî dixebite gelo ev dikarin kiryarên Daişê li Iraq û li Sûriyê de pêk tên wek jenosîd binav bikin. Ger Amerîka zulmên Daişê wek jenosîd binav bike, divê ku hem hêzên navnetewî hem jî Amerîka şerê li dijî Daişê zedetir bikin. Dibe birêveberiya Serok Barack Obama hest bi giraniya zêdetir bike di bersiva tawanên kuştinên bi komal da serbirîn, destdirêjiyên seksî û tawanên dî ji aliyê komala Dewleta İslamî Daeş ve. Ev giranî piştî pesendkirina biryara civata nûnerên Kongresê Amerîkîya ku bi tevaya dengan deng da ji bo naskirina genosaydê. Neptinê nahaqî di Rojhilata Navîn da li hember xelkî têkirin, li Mesîhiyan, li Êzdiyan û kêmnetewên din, ewên ku mafê wan e wek hemî kesan li ser warên bav bapîrên xwe bimînin. Li aliyê din ev gefe ye li ser şaristaniyetê. Ev pirseke endamên Kongresê digel Wezîrê Derve John Kerry nîqaş kiribûn berî dengdana civatê. Wekî ku Wezîrê Derve Birruhînî li dema şehadeta xwe gotî, Wezareta Derve berdewamî zanyariyan kom dike û di nirxîne û sebaret wan tawana.
پسپۆر دەبێژن وەزارەتە دەرڤە ڕەنگە باوریاخوا بدە لەسەر تاوانین دەوڵەتە ئیسلامی بێیک و ناوێوان تاوانان بکە جەنەساید ئەو ژی بۆ وێ بڕیارێک و بەلگە هەنە ڤەکۆلینان بکن وێ کۆمەڵێ چ تاوانکردنە و لە داوی جزاین لە دژی وێ کۆمەڵێ دیار بکەن. ئەگەر ئەو وەها بکن وڵاتên ئەیگرتیان ئەمریکا wê bi tinê bi rêyên qanûnî dadgehkirina endamên Daişê biket ewên vedgerneve bû Amerîka. بژارên dî hene jwana gihandina vê pirsê ji bo civata ewlehiya netewên êgirtî yan jî Amerîka digel hevpeymanan karî bike ji bo ku dadgeha tawanên nêv neteweyî vekolînan li ser bike. Spor bawer dikin naskirina van tawana bi genosaydê dê barek giran be. ئەو ڕوونیە نەبتنێ دێختە سەر ڕێبەرên سیاسî lê li ser xelkê Amerîka ku ev êk ji tawaneye û xirabtirîn êk e çi ji cînosaytê xirabtir niye ev e Holocaust e. Ev dîsan dê cara yekê be wezareta derve genosaydekê bide naskirin ji demê ku wezîrê derveyê berê Colin Powell sala 2004 tawanên Darfurê bi genosayd naskirîn. Dexîlê Şemo dengê Amerîka. تماشاوان دلال کوبانه دوست شمه پیکره برخودانه به مراسم گرسایی حتی وکرین پیکره که کجینن شروان یعنی یه پیجه تمثیل که جعلی هنرمند زیرک میرا و حتیه چکرین و جعلی باجروانی سلیمانی و وک دیاری حتیه شاندن. نوچگهان ما محمود بالی او راپورت آماده کریه. پیکر جنا خداوند دا کرد آبر خدیر ایگو جعالی هنرمند زیرک میرا یه جباجار سلیمانی لحریم کردستان و هاتا آوا کرن ایرو لکوبانه به مراسم کمزن هات دانین. پیکر ایگو ایرو لکوبانه هات دانین لدریجاهی سه مهان دبن دست میرا دا هاتا آوا کرن و به آلیکاریا گلک هنرمندن باجار سلیمانی و اف پیکر سیمبولا جنین کردین لشگره. میرا دا زانینگو اف پیکر دیاریا جبایتختا چانده یا هریما کردستان جبو کوبانی بایتختا برخودانه. ام دیاری باشوره بو روشاوا و دیاری پایتختی روشنبیری پارێزگای سلێمانیە بۆ پایتەختی بەرخودان کۆبانی ئەم پەیکەرە بۆ ماوەی 3 مانگونی و بۆ 4 مان کارمان تێکرد قورسیەوی ئەم پەیکەرە 8 هەنە بەرزی کە لە ئیسایەکە دەیبینن 13 مەترە بۆ خۆی پەیکەرەکە 9 مەترە. به مراسمک گرسایی گو به تورنا لشکری و دست پی بو و به صدا ولاتین کوبانی بشدار بون هر وها ریوبریا خسر سازی و پارتین سیاسی تیدا پایکر جعالی میرا پیشکشی فرمانداریا یپجه بو. شروانا یپجه روکن جودی جدنگ امریکا را دیار کرگو شروانین یپجه هاتن جبو ورگرتنا پیکر جنا خداوندا کرد آبر خودیر و سپاسیا زیرک میرا کرن و او پیکر لهمو جنین جیهان پیروز کر. و د مراسم دا سمبولا آلا یپجه و یا کانتونا کوبانی دیاری میرا بو. برخودانی جن لهر 4 پارچه کردستان و به تایبه جی کوبانی دا خواجره کدی اثبات هر 4 پارچه و به تاوای دنیای کرد کو ای روزی سمبولا جن اكو ده هر 4 پارچه و به تاوای جهان دا برخود ده سر سمبولا و ایرو به سمبولا پیکر جنه ام کوبانی کوم بنا و باوای که پر خوش و باوای که پر هیجان ام به ایرو باوای که پیروز دکن. سروک مجلس ریوبر یا کانتونا کوبانی انور مسلم دا آخافتنا خدا دیار کر گو برخدانا کوبانی برخدانیه که نتوی بو لسر آستا کردستانی و سلاوین خوش بو گل سلیمانی شاند. که او برخدان کل کوبانی هاتی چه کرن برخدان جبو مروواهیه جبو ارادا کردانه و او جیب سرکت و امجی جاره کدن بناوی ریوبری و بناوی خلق کوبانی برای خواه زیرک و همو خلق خوی سلیمانیه ام دبیجن دست دی وساقبه و نهر هبن سلاو و رز. هیجای گوتن گو پارزگه باجار سلیمانی دکتور آسو فردون ده مراسم پیشکش کرنا بایکر دا بشدار با لی ده انجام ظرف و مرجن تایبت دا دکتور فردون نکار و درباسی روجاوای کردستان ببا. محمود بالی دنگ امریکا کوبانی.
مسیحیین موسولی کج دست داعش رویان و لدهوکی دا جیه بون لرفش وان نباشه رخصتینه که به ناوی One World Medical Mission آلیکاری جل و ستارگه بو هزاران مسیحیران دشینه هربونی دوی راپورتا پیامنا رامه کوا امرده ڕێکخراوە وان وۆرد مندیکال مشنیا ئەمریکی بە هەفکاری دیار ڕێکخراوە مافên مرۆڤانیان نیڤ دەولەتیە جیهانی û çavdêriya endamê Parlemanê Iraqê harîkariyên xêrxwazî li ser xêzanên mesîhiyan hatin palvekirin. Ew ên aware bûne parêzgeha Duhokê. اف پلانک آمازنا جلای خودی و ام شکردارین ج خدای خوب و هر حاله هبید ام سپاسیا همیات کین و سپاسیا اوان کسان کین اوی هاری کاری بو مفره کرین وعدنا جاليتنا محسوس دابو جواکا خوال عراق و کردستانه ام بوان بزرینه و هاری کارین پزیشکی یان مادن خوارنه یان جلان بینین نها ام کنیسا مارنور ساینه 1000 مالبات الملویرینه جمش گن معالی کاری بو اینان هاشم بریفکانی اندام پارلمان عراقی تایبت بو دنگ امریکا رادگهینید که آوارین مسیحی پیدوی پتر هاریکاری نبو بهت پیشکش کرن. دوري ورولي حكومتها ناوندي حكومتها فدرال يا بغداد قالك كيم ترخمية هاي أو كيم ترخميجي أو تخسيدي أو لوازي يا برجافا ويا ديارة مال قالك يعني يا دال قالك مناسبة مع أف نراز بين أخويا ديار كريم ومباشر جي قال سروك عبادي سروك أنجمن وزيران والله دبينم حاليا أو تقريبا تقشفك إلى كردستان لعراق يعني بس تقشفي كردستاني تأثيري كقوة لحكومة مركزي تأثيري كردية سروان يعني وزعك يعني رجب رجدي تخراب دبي ایرو پتری 1000 خزان مسیحیان هاریکارین خیرخوازی ورگرتن بله بگوری گوتنن اندام پارلمان عراقی کوجیارا خریستیانان اوین آواره بوینه هرما کردستان ده آستک خراب دایه جبرکو رول حکمتا ناوندی گلک لاوازه کاو عمر دنگ امریکا دهوک دو سشمه لپنج ایالتین امریکی هلبجارتن بربجاریه هاتن کرن و دونالد ترامپ کوماری و هیلاری کلینتون دموکرات دواه بجارترا دا سرکتی بون. Thank you very much, everybody. This was an amazing evening. This was a great evening. بربجار کوماریان دونالد ترامپ و یه دموکرات هیلاری کلینتون سرکفتین گرا داویه بون لهلبجارتن پیشوقتن سروکاتیا امریکا. ترامپ سرکفتن لولایت فلوریدا، نورث کارولاینا و ایلینوی بدست سر رای رخنا گران یا دجبرین وی. I think we're going to have a great victory. از باور دکم ام به سرکفتنک مزن دچن و گرینگ ام پر سرکفتنان ورگرن. او دجاتیا کل من هاتیه کرن تجاری د دیروکا سیاست ده نبویه. سرکفتنا دونالد ترامپ لولایت فلوریدا بو اگر بود از بردانا بربجار کوماری و سیناتور فلوریدا مارکو روبیو. دیاره خوده نخواست از ببم سروک ده سال 2016 ده. ایرو از بزاوا خوی هلبجارتنان بداوی تینم. فرماندار ولایت اوهایو جان کیسک سرکفتن لولایت خو بدسخس کو دکار دوام بتخبات خو حتی مها هفتی و ساله دم کنگره پارتیا کوماریان بو دست نشان کرنا بربجار خو بو سروکاتیا ولاتی. از دخوازم و هایدار بکم که بزاوامه وی بردوام با و دخوازم و هایدار بکم که هون وی سر بلند بن هرچنده بو دمکی دریج روناهی لسر من نبو لی خلکی اوهایو پشتوانی لمن کرد. ده بریکانیا سروکاتیا امریکا دو آلی کوماریان نهاسه بربجارت من و جوانا سیناتور ولایت تکساس اوی بتندی برسینگ دونالد ترامپ دگرد. از وی برف پیش هرم. اری تو بربجارك دخوازی بهاین تین تایبت پارو بکد یانجی بربجارك بودمی دهان سال دجی بهاین تبو لآلی دموکراتان هیلاری کلینتون سرکفتنکا مزن لولایت فلوریدا، نورث کارولاینا و اوهایو بدست خست و هجمارکا مزنا دنگ نونرین پارتیا خو یا دموکرات هم بر برنی ساندرز مسوگر کرن. اگر ام دست بدن هف و ریزی هف بگرن و خوشتویستی لگل یک هبه لشینا گفا ام دکارن یک و دو بلند بکن و ام دکارن هر تش بدست بخن. لیبر بجار دی دموکرات برنی ساندرز سوز دا خباتا خو دوام بکه. اب بزاوین هلبجارتنی بباشتی درباز دبن. جبرگو ام گوه خواه دن دنگ امریکیان نه دنگ دولمند. شارزا باور دکن که نها هیلاری کلینتون گهشتیه بنگهی کی بهز و روشا دونالد ترامپ هشتا پشراس نبویه.
Hillary Clinton is back on track. هيلاري كلينتون لسريا راسته زحمت بو لولايات ميشيغان جو بسر نكت لي سركتنا اوهايو جيهانده آستك درست ودونالد ترامب لبيشيا حمويانه لي برانيا دنگي كوماريان بدسناخ مشتو مريا هالبجارتنين پیش وقت امريكا و حتى مها حفتي في سال دوام بك دم كونغري كوماري و ديمقراطان بو دست نشان کرنا یک بر بجاري بو سروكاتيه. خالد فتاح دنگي امريكا. تماشامان هیجا وقت ما در راپورت دادید دونالد ترامپ جی پارتیا کوماری و هیلاری کلینتون جی پارتیا دموکرات بسر کتن لید ورخیاده که کو مطلو حتی مها ششمین و هلبجارتن بردوام به راست عالیه دموکرات از بجم هدی زلال بو شونا هیلاری کلینتون یعنی دوی پیش دوی آسته پر دجباره با ساندرز کو خو بگینه هیلاری خانم ل کوماری جنها سه بربجار مانه لا ماجله هر مرود کاره بچه ترامپ و هیلاری کلینتون پیشتی دو شف جی خو قایم تر کرد. کدان ایجا در راپورت کی دنده کاربدست کی ایرانی لندنی هشیار دا کو گر ایران جگوت بیجن چکن ناو کی درفتک بو آبوری بدست نخه وی باندورک نرنی لسر ایرانی بکه. پشتی هفدیتنا تگه سروک وزیر بریتانی ده آخفتنا که انستویا خدمتین قرارات یکبویی لندنی سرلشکر ایرانی وکیلی آخفت. پشتی تکلیه نوکلر ده تکلیه آبوری ده پیفچونن جدی هنه. هگه چینه به او انجام بربچف نابن. ضرر ده به حساب به. Balatın yekbuyi ambargoya nepe bernamaya nükleer ve geridayı dijî Tehran'da domine. Piştî testên İranê yên füzeyên balîstik ambargoyên nû hatin danîn. Belê serleşker nehwendiyan got tirsa ambargoyên yekalî berê bankayên ne Emerîkî ji bo hatina İranê digire. Bankayên ne Emerîkî divit bi çi avayekî neyên snûrkirin di têkiliyên digel bankayên İranê de. Bijartinin parlamentoyê mehaçûyî rêya Serok Hesen Ruhanî ya beber Rojava ve bihêz dike. Serleşkerî wê got opozisyon niha bi awayek vekirî tê tolerekirin. Di nav İranê de em hemû rixna qebûl dikin. Vêca hûn azadiya ramanê di vê demê de li dijî hikûmetê dibînin. Rexnegir dibêjin mafê mirovan li Îranê hêj berfrehî tê bin pêkirin. Bi sadan kesên opozisyonên siyasî te hepsê dane û serokê opozisyona bingehîn te bin hepsa malê daye. Bi awakî vekirî bizaveke nû heye bi taybetî di nav ciwanan de belê ne tenê li vê derê. Ji bo hebûna parlamentoyekê Konseya Pisporan ku dîtinên girseyiyên gelek rêberên ruhanî dide pêş û tu dikarî ji bo wan dîtinan sempatiyeke mezin bibînî belê tikayê jî ji girseya gel dike da ku hişyar bin. Nehwendiyan li ser kêşeya Sûrî jî axıft û got Tehran guftugûyên aştî li Cenûvayê destek dike. Belê qet behsa rola milîşeyên Şîî Hizbullah an jî tiştên din yên ku leşkerên Îranî li Sûriye û deverên din tevlêbûyî nehat kirin. Dibe ku axutina wî tenê dîtinên Tehranê dabin pêş, belê çavdêr dibêjin ew îşareteke dine ya hevldanên Îranê ji bo paşerojeka cuda di tekiliyên digel Rojava da. Serdar Baran, dengê Amerîka. Kodanyaca, praniya penaberên Sûriyê li Tirkiye ne tenê di kampan de dimînin, lê li bajarên din wek İstanbolê jiyana xwe didomînin, niha navçeyekî bajar wek Şama piçûk hatiye binavkirin ji ber hejmara hemwelatiyên Sûrî di vê navçeyê de. Navçeya Aqsaray digel hotel û malên wê yên erzan bûye cihek ji bo koçberin ji welatên wêranbûyî tên. Tirkiye di demek ji deman da mal bû ji bo Efganî, İranî û Iraqîyan. Van rojan de bûye malek ji Sûriyan. Navê vî cihî bûye Dîmeşqa biçûk. Bêhna Darçînê pir bûye li ezmanan. Darçîn di piraniya xwarinên Sûrî dane. Xwaringeha Mandî berî 2 sal û nîvan vebû. Wêneyek li ser dîwarê xwaringehê dide xuyakirin ka xwaringeha Mandî li Sûrî çawa bû. Xwedî xwaringehê İhsan Ebdî dibêje İstanbul ji bo wan baş e. Niha wan sê xwaringehên din jî hene. Lê Ebdî dide zanîn ku ziman ji bo wan zehmet e û her wisa hezkirina xelkê ji xwarinan.
د دەستپێکی دە زمانی ترکی gelek zehmet bû lê piştî wê Tirk û hikûmeta Tirkiye gelek alîkariya me kirin. Niha kesin ji Sûriye, Iraq, Tayland û Filîpînê ji li vir hene. Hemû ji birincî hez dikin lê ji bo Tirkan ev xaranik nû ye. Gelekî xweş e lê ez bawerim Tirk hez nakin ku xaranik nû bixwin. دیمشقا بچوک نه تنه باشه ji xwaringehan lê ew baş e ji bo karindin. Trading products here. عبدالقادر طرحان کارگه خواج سوری درخست و برعن تابه او نها کارگه که لستانبول بریود به لگلک ولات عرب جی پیوگری داینه في المجال المطاعم او في المجال العقاري خلکی دست به گلک کاران کریه وک خارنگه کرن و فرودنا خانیه و گشتیاریه گلک کسین لحلب هاتن ده کارگه هان دا کار دکن ترکیه دیدت از آنین که 10,000 تا 12,000 کمپانین سوری لترکیه هنه که به شیوه که یاسایی کار دکن گلک سوری جانکا زحمت بریود بن نزیکی اوفیسا طرحان به هزاران سوری لوان دراراد وستن و دم خواه برونشتنه ود کجن هیویا وان اوه کو او بچن اوروبا حياة سوريين هون من اسطنبول ما مليحة نهائيا کار لور نینه سوریان چه جیان نینه لستانبولی همی دچن آلمانیا و بلغاریا خارن و کره گلکی بوهایه و کار نینه و دما کار هبه جی گلکی زحمته از جارنا 12 تا 14 دمجمیران دروجه دا کار دکم اوروبا دایه خویا کرن کو اف خونکا دوره جبو گلک سوریان Belê di destpêkê de ew hezir dikin ku Ewropa bihişte. Hezira wa ew e ku dirûniştî pera bistînin. Lê ne wisa divê ew kar bikin. حکومتا ترکیه بیما ساخلمیه ددن سوریان ببلاش. دگل وی او ریدانا کار جی ددن وان. لیج برکو کار ده جی صدیقین بویه گل کس لبندا کارکینه. لوما خونا اوروپا هر دمجی سوریان دادمینه. راوین دوسکی دنگ امریکا تماشاوان هجا لواشنگتن پشنگه که کاریکاتورن پولیتیک هاتیه وکرن کو مجار سرکی نامزدن سرکتیه امریکا. هنر کاریکاتور جی صد سالان هیه او به باندور دناوی جواکی ده. هنرمند کاریکاتور یری خستنا نوچین مالتی میدیا مات ورکر گوت اگر تو کاربی ونین پیکنین و شیروین بالکش لدور پروسه سیاسی تبلیغ بکی او تشتک ده خلق جی حزب که مات گوت کاریکاتورا سیاسی آلیکاری دکه به زلال کرنا دروی و نزانیا جواکو سیاستی. اف 6 سالن گوری خستنا پیشنگهان آرت سواری اف پیشنگها سالانه جه کاریکاتورا سیاسی را لی واشنطونی چه دکه. دامزنری ویرخستنی ساندرو کریزلیز گوت گو واشنطون باجاری سیاستیه. سیاست و هنر پیک و گریب ده انجامات و ورگیری اوه. جسد برهمین کاریکاتور زیدتر لیوی پیشنگهی تین پیشاندان. بزنسمان و کاندیده کوماری دونالد ترامپ مجارا هری سرکی بو جه پرانیا برهمان ره. جه کاندیده دن زیدتر. دیارە ترمپ دێ ببە کاندیدی کۆماریان و ئەvە دێ زیدەتر ڕۆناهی بێختە سەروی. خلاتگری خلاتا پولیتزر کاریکاتوریست واشنطن پوست توم تولز شروع دکه کاریکاتورا سیاسی پیکنین و لاقردی آج دست دگینه دست و گوت گو کاریکاتورا هری باشه دوی گو گلکی آسان و سفک به سادەیە وێنەی سادەیە پەیامی ئەوە کارتۆن gelek بیرروبۆچوونن ئالۆست تێکەلی هەف دکە و بلەز و بڕهنی دیگەهینێتن و ڕەنگە بپێکەنین vە. لهن ولاتین جیهانی چه کرنا کاریکاتور جی سروکو ریبری وان ره دبه سدما زندان کرنا هنرمندان. مات ورکر جی پولیتیکو گوته باشترین ری بو دیار کرنا دربرینی دموکراتی و آزادیا آخفتنی او گوته حنکا به سیاست مداران بکه ینگو دناوه پروسسا سیاستی دنه. تشتکی درسته تو کاربی به سرکرده یان بکنی و او سرکرده به ترا بکنن. از دکارم هر تشتی از دخوازم بکشم لدور سروکی امریکا و او نکارم من با وجه زندانه. از دکارم هر تشتی لدور دونالد ترامپ بکشم تنه تشتی او دکاره هن تویتران لدوروان بنویسه. ماد بیجه گریدانا خلکی به سیاستی هیه او بالاوان دکشینه و هنر دکاره ببه بشک جیتی گشتنا سیاست و رخنه کرناوی تا گو جواک هر دم تندرست و آزاد به. لقمان احمد دنگی امریکا. تماشاوان دلال او بو برنامه ایرویا کردویزیون ام بهوینه کو برنامه بدله و بو ام لبندان نرین رخنه و پیشنیارن ونه کرم آخوا برای ایمیل تویتر و روپلومه فیسبوک پیوندی به مرا بکن حتی هفته پیشیامه ببینید خوشیده جدنگ امریکا واشنگتن به خاطر با ببینیم بخوشیده